Mun orang nyaho ka diri sugan moal hiridaki malah loba suka sering umbar di alam moleki tebe jana dunya Abah Uyut soheraman kamurang tang tumican kasatoang hirup katungkul kupati Abah Uyut soheraman maut terang di mangsa badan geknya kitu kene aya panganggesanana sanajana sare bebata moal magar cara orang hari rima Mbak Uyut soheraman hari rianu mawanya nyari kesan geningan mama angka diserang ajang dede pasisian gintung tapi kaeri mama angka yang dede elikanu maha wani Abah Uyut soheraman kamurang nu ngapi ngabarang ajang peti Pak Ibu mama anti sirang kesawer anu bager genengan neng Depi neng April neng Atina si awet tali sebang anu sayang Abah Uyut nasir awet tali subang kamana mama Marlina awet tali subang asan yang mihiretan anu bager mamah Noradin awet tali subang sakya mageningan Abah Uyut soheraman kamurang adei panas poena aki umpara kasepuan madona neng ajucan cenaya kesep nyaung paji darapan nama jayoyo artinya luung pahaji oleh sakom meajar romi moal palir kusabolan gedengan Pak Haji Dang Yudianto mon kusabolan teh jami deui bager Abah Haji noh deui nyadiri basing cari Mama Jamin adi masih wa etek jeragan jengkol da berang peti mama darasi salira paulis wirata kedadian mama ira anu bageun ulah kajajanan teuing Pak Haji kayat jati tena serang dua tonjonan teuing apa nano mama nano jari mulia mama nama macam abah sarang nyali
Gopaya ahli bangunan Caryo Mulya kasaha aja kasah hatinya alora-lora dina edan eli moal paler bawoyut sahya makamura kasabulan kamana pa aba orang spasial baba marasi spasial nyari arah payung sekia panas poena geningan mama angka panas poena jangan dede anu bagus kasahama kasah apinya lo Pak Haji oleh sapong mi hajaromi kedong moya moal paler atuh moal paler kusabulan berasir-asir yang kayu mapaya mapai pamandian pajindang Yodianto teh jaumi anu bager neng imel mayala di si Putri Doyong anu bager hatura abdi nu sono mangga kalungan budi agaman jami utami dinasti selamat diri moyama mo ayah no nyisi kode